بله تماشاوان جان نهاجی دریا سکایب سیاستمدار عبدالسلام قاسم لگەڵا منە مامۆستا عبدالسلام دەمباش دەدەستپێکێدا داخلانیا شەپێلا پێشڕۆژا کووردا هاتیە بەحسە نابەرۆ کارێککەوتنا نابەرە پێدێ و ڕژێ ماسەدا هاتیەکردن لێبەری وێ تشتێ ژبەر چێ ژێ تەباییە هێزن کوردی و ئالیەن کوردی ڕژێمە ئەسەد هێزەکەوەکە پەیادێ و پەکەکەی دەستنیشان کرداک و بێ ڕێککەوتنێت گەڵ بکەین. عبد السلام عثمان بله ببوره عبدالسلام عثمان بله ما مستكرم که سلسلة سجعوا قربان از دبقي اف بو حصل ام دبيجن اف بلغنا هاني دنا قباري جيمي وكاكاكي وإيراني دهية وإيغو جيرا آمادكر رئيس هريما كردس رئيس عراقي جلال الطلباني بود بن سياوي دي سيواناوي دي اف بلان هاني هاتا دانين ایرو برداوی بویه پشتی گو رژیم ده همو دورن سوری ده دالیه اشهر ده عالیه سیاسی ده بسر کتیه و گو دبیجه او اتفاقا گو نقبا پککه و رژیم اسد چی بویه برداوی بویه دوز لوانا کری دوا به اون تسلیم بکن. بله. و اب جوینا که به وفد اوی گوجر بجن اداره ذاتی 26 ماه ششا جشنبه وگریان بله و چاخیده پیشتی وینا جوینک دی چه بو بریو بریا باهوز اردال و قیادی کی دشی ناوی وینا فوزی قیادی کی عسکریه قوادر پککیه او هر دوشي قامشلو لمفرز امني عسكري او جفاتا خو كرن ابرياري هاني قد بابل سروانا بسكناندن وبتطبيق كرن اف حفظ صال ام جيت افقرا كردير وج بارتين كردير وج ملت كردره ام دبيجن فككي بيدي نجي باوريه تخزمتي ج كرداج كردوارد كير ناكه و قلن خستانديه كردستان سوري كريه وكچي لككي يشخور دوشه لقنديل فالادك وساعتها قوبي ورجيم وينا برده وطاب دركفه اف قالك بويري قبون وما تفدش انين زمان واز فازم تشتندشي از بيجم كادركي عسكري شي عسكري كي مظن دبككه د نافي چقدار 25 ماه ششا لسر سینور هاتا گرتن وینا دخواست بو او و ده اندامن یپکه لشکرن یپکه بخارج کردستان سوری بون هردو بس اف چقدار جو کردستان ترکیه بو هاتا گرتن و نزیکداریا مليون دولار شی بوارا گرتن انا او انسان و هردوی پیرشی ونداینو اكيد شي مصيري وانا هاتي كشتن. بله ما مستعد سپیکی دخویابون افری کفتن جه کرنا جندین ولاتین داگیرگر جو کردستانی ره پیاده چما بیتشتی لسترخوا قبول دیگه يبرقوا پیاده بنگه استخباراتي جوا دولت گو کردستانی دادگه کرن اف کسین هانه هاتنی چکرن جبو هیوی عملت کرد و چه هیوی و داخواز هیوی جو کرداره چه ببه و پککه پیاده پجاک و بین درباسی سر خطیبه بین جبو و چروس کا هیوی عملت کرد گو بخواز خوا آزاد بکو کردستان خوا بسرخه و بطفینه و هر وهاشی لکردستان سوری شی ولو کرن. بله. ویدا بشی هیوین کردا چه ببن و خوا بسرخینه جبونا ولو اف پارتیاهن پیاده پککه پیجاک به چقا اف ناو دنگی و اف ناوی وینی پرهنه دبابت بتندي بدجاي بدبت فنجي تلبر وانا بسكن حياغو او راوستن جبي خرابيا خو يان تجاري بقوتني بسياسته افكسانا ناينصر وخدمات تاملت كرد تجاريناك باشا مامۆستا عبدالسلام داخوانیا شەپێلا پێشڕۆژا کووردا هاتیەک و داخوازێژ وڵاتپارێزان دەکەن ڕێگریە لە ڕادەستکردنە باژارن ڕۆژاوای کوردستانیش بۆ ڕژێمە سەد بکەن وەروە پەیادێ و پاکەکەش ڕۆژاوای کوردستانی دەرخم بنەریناتە خەلکێ سیڤیل وڵاتیان سیڤیلۆ کاربن ڤیکارێ هارابن و چ تێخواستن دەمان هەدا ژە ئالیەن کوردی داک و چارەسەریەکە ژێ ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی ڕبینی
مد به بیان خود ما دعوه کریه نش کسی سیویل ما دوست کری و ما گوتی بزمان او چه کسی گوهینا دلی وینا دلبطه دلوه جبونا کردستان سوری و گل سوری دهندرن یا پکیده او کسی چکدار برا دیجی قیاده پککی پیاده بسکنن او چه کسی گو کردواری پیره هبه دوا به هم بری پککی پیاده بسکنه جبونا گو کردستان سوری نگه رژیم اسد و دور نگن طرفن دن کرد سوری او قدیه کردستانین او اولاترن شهر کسی وقتا گو کسن چکدارن ای پیاده ای گو هینا رومت بواره هبه کردایتی بوانار هبه و زهوی دکم گو هبه وقتا گوله به و در فتک زیرین جو کرداره به و چاخشی و پیشمرگه روشی کاربن درباس بن و یک هیز و یک قوات جبو خدمت کردستان سوری و آزاد بونا وینا و بیزما بله بله گلک سپاس جبو سیاست مدار ما مصطفى عبد السلام عثمان كوتبري اسكايبره مربوي